kon gending puniki nyiratan isin hatin beli adine banget harepan naging sing sede beli ngelah liu anak di sisi ngibur hatin beline sepi naging dosing mearti adinu tetap singgelah beli sekali punggo ngidamang bulan adi mengidang beli mah tendang adi sayang dong alasan dewe beli muda kena sakit rasani nyelanang trisna sing gawa